Mo Pentecost da Sunday no jira Sunday mu preach na akom kan no me madwuma na akom kan me nti me dem kodo hu se wo se mra mo ba me ne mo ye mfatu hu bi kitram se ene dam ba beberebe jina ya aboso ani akom a abushani bi mpene so e bi jina ya abushani mi kwaje ya e bi jina abushia no Nana we dey buy e ko so ne so e ko na so tu na kakra na e fa wo ya wo men yan tese obe piem e wa ase na e ban so wo se mo bo dwa bebre so e wa ase na e dwa e bi obu hwe mo ehwe ni ma de ko nti mo bo edwa na wa ase nti first of all no mo di kan bo di ama ahwefo ahudin no na fe so ye to so mienu dwa ma bo na ase mi yahu ade ko potia na mo wa bedi no ase atiefo ba ma chacha o mu ni mi dada say station da no ana me wo so me ya se mo ba so ma frɛ me amma mo twa kwansi hunu nkre amba bo ma tuko akra be bo ma kora ba ko atena se oh okay nti na me twa no enu nti na mo bo ita kese anu nti na ya bo atena ya bo ya sika no pia ya twa sia hai nti na ma me hya se mfiri atena se no nti na ya ka atena se ano no ya ba dia atase bono me twanitia etese police ni akọ training ni yi na pie edise obi akọ school na wawie se okọ na ya bona baso no ye akom tete akom ka obi ya so ode na kufa empem tete ofa tete ni mu wi a na ye na ebushana ya aka se baby aduro no akwande se chiri bia wie tiafe ne pese ne bosom ne ko na yakobo na transe yakobo na transe so wa wie adwuma pono wa wie adwuma wa pono ho wa ko na no ko bi show na ye de ese sunsun bi no mu nti ni se de na chiri ade ne ko ye ko bona transe ni bo dwade ma no na akonfo ne abosom no beta na chiri na omu nyina de sunsun beta na chiri sa akobere wa akombiti no munti ye mani tirinkwa anu ntina na ye hu se ya ba betwa ahia hai nti na lansia na mo pese mo che ahwefo se ene no papa se bibia nti na mo bo no atrase ba chan wo wie bibia okay nti nti ma bo edwai ye ba ye hu akonfo bibre e wo ko no mo ba okay to mu nyina e ba beta akire o mu nyina e ba beta akire e ba se ya de se ko mai wura okay ba fo so man kwa hene ene kuro ye wo mu suso e trede trede ye de sanso ko se trede hene to so ni sunsun aba be chechiri ni ama dwumade na apeja okay nana ene na ngasa no ene hu se na we busy enti ene ye shara how bebre but ele kan ba e be twa ko amanfo busa nsem ba ko mienu se e ba yim sawo enti na eno so be hia pass e betima busa nsem ba ko mienu nana de ni kan ma me sha se mfiri okot nsem no because enu ya ba ko bi mo okot mo ko ebu no nana ise na no na course system no mu ena ho brotherhood ho okot ena first ka be se ebu amanfo nana amanfo person mu so okot no nana difference mo ne de so se wo okot no ne de okot no de ye so ye mi sa okot no ho ena akom so akom nko ena okot so nko okay nana okot no ne ko se obi ko gwa mu a onya sika onya ne ho onya cars ni sa ne manema no no kwesa okotu eskaduru okay obi ro ka se okotu ya okotu hono o ka se okotu hono na se okotu obi o ka se me okotu de me wo mabiebi na me de enipa nwu oboa okay listen na okotu se ya dia wuguro mu a utwa moja esuso so obi o okay so obi o tinana obetima ka si bisa Ghana se ya okotu Ghana okotu apa okotu apa me na uso TV asa ya common ti se ofo bia ho okotu ho brotherhood ti se adoso bebre nti amanfo kwanyi ade efo bia so ya papa okay first no okotu ni edisie e de ka so bi okotu ko ni hu so bobo di pan se ni ban do okotu okay e do okotu na be do nkobi e di se nto si ya pro e de bon do nkobi ne kwe enti enye ade no yanke mu do nkobi nti no do ngogura mo ha ho okay enti ana we wadak ma so ma me san so musa wo
ya ba ya behu nkwa nkwa bibire waro ma ebi sede ebobɔ mo na ebi bobɔ mo ti omo dɔso to omo nyina nso na dwuma de be omo so di na ase wo mo so ya ntete wo fra afa ni yetete wo mu okay won so bosom na aka no okay ebi wo ma bosom na kan ni bosom kura aka no bosom ba won kasa nti so ebi na esi fam ebi bo sede bo etirim ntafe yetete no nti bra dugade ekoso ye me ni bi die ye me ni bi atete no then eyi suma ni eyi omu yi omu abi omu yi omu ade ehun suma nkoro okay ache na mebo akom no timi for time bia akom de timi for time bia akwa na metete ni se school okay school na okọ school sa no ene akom no hane de ohere wase wala se mbofo ntare tumi na kasa no ono be ofa ni bum ento no ba nya se wo bo kokko se boaba na me ba be fa okay ento akom no de boso wo ba eya wo kara se ade no wo fie na se sunsun no wo so pranko a wo twumu tande betere ye pe obe wa wo okay ayo na ade ba ku so wo musu ni se ebi ko omuta ebi ko esi ni kwa me hwe bi obu wonu ma akome ban so batna na wo fo efane bi a Christopher but okwas ba akom timi fa no ehon kwase no wabu se me de pa eno na enwo makaka so obi okwas so na akom so timi abefa no just simple sana na no eda okro so okom sisi e a ofenso mo Pentecost eda Sunday no jira Sunday mu preach na akom kan no na me no akom me de no matu mu asi ono akom ya na emia se me de me fa mu no me yema dwuma na akom kan me nti me dem kodo e hunu se akom ebi tu obi a esem so me boa no okay ene edam bebre ba ene ma obehu no abodam obehu be ma no obodam kama sebe ko sebe buru so no aboso so mpeni bafo okay wo hwe oba pa ntu na wam na hwe nim ebia bema ejina hono mu a yega so e konfo a wonyini okay aso boso ma wal no wo le pompa de efe enti basa so ebusan se ye de ekwa asore ye de yesin wo se mra mo ba me ne mo ye mfatu hu bi kitram se ene dama be beberebe nyina ya aboso ani akomo a abusan bi mpene so ebi ejina ya abusan mi kwaje ya de be jina abusan no eduru ba bi ye no abusan mpenifo ni nyina wu ama nkra na ye de aba nkra so ba nse ke be suma de ma de na pega no ye se kwa asore ente bo so atrefi oni di okọ wada abaya ba ko ofi onu a ye se fo ya Christopher ye hwano nti ye ja life amano wa amanda mo bokunu tire da bebre ba nyina fire fa bebre na ya akomo na ba ye na abusuan no empesi e be man pana akomo no na so ye so ewa abusuan fitete dada ewa abusuan fitete tine na ase ne na omo de nyamesom se yempre nyamesom no ba na bai oba na abusuan wo oh okay ene be bi eje se ye wade ya ha se ya obi o betuma fa wutu fa nkofi asondam ya yua baagi yua bibia abusuan fetu yua na so obi ade ya ira oso de ba na be so yoro oforo se mu kwaye anu ye fabra ye be prama okay na ngasa na wa e busy ka ya pese bobo ne ma fu ntin na ma me hwe o se akomo no so obi mututu obu akomo a etekine how many years and how many days and sana why qualify akomo dia o se me fa me de ye mfato ho okay ya wa akonfo ni bi wonu mu a dwuma die na aka no ye no obi wo ya ni hafo e wo bibia mu ye bia eje ni ye ni suban okay ebi wo so akonfo no otimtwa ebi amfie miensa emfie mienu ebi amfie sia emfie so titiri so gina busia no eso aho ode so okay make se tam na beto akonfo no ebi amfie du kwa ensi ho na bosom ndan yem asase kura kwata so kura yem ni bi okay ene se o wi akom ne no kwatena enti wo saa kopon se odman ko boa na mo bia so no ni abosom na so aboa na me na kopa asase bi atena so ansa no akọ enti akom no kura de konfo no tra ko twa bi mfie mi ensa mfie mi no ama no
na ebusuan so ahoboaboa ebeti mama emfie miensa na aboro okay na kwase adwuma sua na eso sia no konfo na ba ne nche wose mama mo mfie miensa me de bewie no bibia me de ma de abele mo ebusuan ma jepene ya twa mfie mi no awia akafe edu afe na mo se me mfie mi mo fa family mfie mi no sa ka ho na ahobo awie na se ya de ne ya de awie o wona sa abedi bia ba ka ho enti akom de gina busuan no titiri fa gina busuan no so ene ya akom ni bi won so ebosun won so ebosun dada na konfo na kom no wuo eno na kom de tie no enye de se obi a afe ne be kene bosun fufuro ade ama no ene obosun dada ho ne obosun fufuro so ho acha se na se won so sa na tie na we wada roma ma me sansu mu se bi mu na mo hwe akom se obi akom obi so na obi oposo de ba na mo hema na so mudi mu duma odman kwa boya de ye ewura ni santen hene no fa na boso nya agoro so de yesu ma abadanfo me do so ne fa kwese akom entimatu won so akom ko bi na buso ne buwa wo so ye hwe ni pa na akom de a no meta so do ye hwe ama ide ntoto ya to ebi na me ba be ye enyo mo no nko abibire ho nko na bibire ho no a ene edu ma ba e ba ko pe na no ta ma so ne ede na ba enti ebi tu obi sa na ebusuan no kase yemmoa se dia emfa basabasa ma ebusuan mu a ye kore ye be ya ama enumonyam ba nana we de ebeda wase pa ne nchichimu a odi ama ye nana we de wada roma na mi se ebusa wo se obi di sa akono wa chechema mi ati ni nyina ase na no san mo bibia se nipa mo diska bia na se mo bibi for de mo yama nipa ni nyina no because on se obo ma on se aboso me different chano no se ano e ba musi de na motimi ni aboso ne kasa ma opene na motimi yasa na ma nyama no sebe akomo kan obi a o ekoto foro enti afeni ade bre be pepe ni mo so ni ne die enti onu num die no de bua no enti oba ya wa amamre ho no boso na oba betana na aso no o boso betana na aso no ya wa amamre bi ejima no na mi kom ta no edi se o boso ko e ta no no ya su a ya jini ba ya wa amamre bi wonu ya je enwan ni no ma bi wonu ma ya je ade e kwa ho ntimi me dia me wonu ma bi wonu a betima aboa buhia no nye no ma nyina na ya je na amamre de ese wo je ye se no akom ka obi na ne ko ba bi se okwatena koma abuhia mo ba ye omutin bo wuram ejetim di eji to aboba sekan kraman enoma no ma do so aponche ene odwan enu de bedwala akura no yere ka na beko sika akra ba bipiem akyeremadefo mbagura ma no yese so ni nipa ni nipa ba ko na tina kom obetuma be hwe obi ni ye no wafa na na kom na sini ye ende fa yentete no ana eda sese won so wakyere mama atiefo so ate ase kakra horum na before se ba sole na we den semfo mi se na pese bisa na ye mon tetew na ye sole em se nipa be na e chate me ka che me se ada na wo kan bisa se obi ba horum amwa ye bibia mana na wo se nipa ne de kosua miensa ena 50 cedi ena shabu ba na no se so e ba se won tini nyina obetimi aye sika dia ba na da bi na me ya adwuma bosom na ya adwuma okay ento ba wo ko bosom na ni e di 50 series shabu mienu kosua na bosom na be hwe wo kra na osunsun na adwuma na de ba ye no e di ko ni sika be na mahu de na ni ba kwa ajuwa di ni se oso ma kwa abosomfo bebe na miensa ho ammo ko no etuke se oba 20 me 30 me ba that's nko an de won nye hwe no ntina mo onye konfo oyo business tinipa ne bana wo yema ne wi a o na da sida be na before sida na o ba no bana bi ma ya obeso ya ansa na kwa na se mo yema ne wi na da sida ba adwuma na wo de ba ye no na be hye ho bo awa so le no so obo ai wo mi se se de ba ye no ye ya na bo buza se me yemu abema msei wona se na ba de mase ntu na be bi wanum abi ama takusempoa okay abi ama takusempoa aha nyu na be ka so no ne be ko ka abo se boso nye ebu ebi ade manya wo de me check ebi ade wanya enso ne de ho no okay matina na me da se ho no so wo yi anu amaye
de me twa to so ye se manamfo boys ne also boys ne won twa and boys am bayi o ma ha me abusa me se musa se na forget so ye bia na wada woro ma o se ye wo pa forget na me ye bi so majan o na na tin wo jan wada woro me bi ma ko wode yamanfo ayire ho dwanko okay and they say on the other side wo ba me mo ye busa o ba ye busa ansa ebe no wo abaye bi won watwe na wada de waji usika de de metima ye hwebwe ye no kura dia ye be ya ma na me etefo se na ka so ma tese wono che se wo ba oba mo aya busa ebia abaye bi abaye watwe wadi o go fa kwambo no so bebia na o metima ya ma ba se ebia wo ko pa ya ma na da to na wo hye oba wo da de ne enye wo kura mo ho so twe okay. Tinana, I think say I want to nana ayimu anu ama mai dem mate ho na se. Sa pepe na na ka no. Ti wo ba do kan sa pepe obe de. Obe e dia ma nana ye ba yan so enu odi ko obe ye be de wase. I say wo mini so. Okay, I say jao. Enya ko na wo wi a. It's a pressure ku so. Afina makofa me konfo na me de ne e ba be kire busu. Okay. Ntafe je be se kura wura bosonde ho busunfi ho. Je ni ba patam. Matinana de di chat wo ubasa de odi ni no telephone number no location out. Midinda na wusikoko tana konfo ofenso de chwere uduru ahinkura no amana bo mai na we kwan no we kurum kwan so my telephone number is 0248 09 2578 0248 09 2578 nana wusikoko e do bi ase o me bosun fi dipa on ma odo du chera so ko ipala ya fa frakasa e chire kuro foforo so atefo beda mo asese boje bia na da je hwe ye me a medid den sa ma kwase betima fa me mo fili best so subscribe no wa share no like no wa comment say dan de nya de tuma wo so be de wo so be nya bi ahwe me mo si anyama be asende o wie program na e sha ba ne nchen ni na matwetwe kuma afa boda gudu mu okoto nsem no wa cheche mu eso hu de ko ne ba eda mo asende mo si akaka bye bye